Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe baba ojabulile lo mfana nje muhle uyafana nanegehla lomlungu. Namhlanje sithatha ithuba lokuthi sizonikeza abelaphi bendabuko ukuthi abasikhangisele lokhu abathi bayakwenza egodlweni zabo. Nawe mhlawumbe unento ohlezi ufisa ukuze umuntu ozokhuluma ngalento namhlanje sithi ake sibathole ngokuhlukahlukana kwabo ngoba ithongo alisinikanga izikhali ezifanayo izitha esibhekene nazo nenkinga esibhekene nazo azifani, meaning that wena ohamba emanzini ufana umuntu ohamba wena afana umuntu ohamba ehlabathini ngalondlela asifanani. Namhlanje sinobaba lana uSompisi umelaphi bendabuko usendana eseDurban North endaweni yaseNtuzuma endaweni yaseLindelani 07366919991. Baba bengelela kehle. Hayi ngiyabingelela dokotela ngibingelela bonke ababukeli be-channel sibonge support kubona basaqhubeka be-subscribe bengena ku-channel. Sibonga kakhulu. Ziningi izinto namhlanje ngifuna sikhulume ngayo. Siphethe ihloko esithi Uphondo Ngihawukeleni. Yeah. Uphondo uzofika nalo namhlanje khona baba maziyo lakhaya usafuna nokuthi ukuyohamba ulanda. Hayi uphondo likhandwa yimina mkhulu uphondo. Okay, hayi uzofuna sikhulume. Ngifuna sikhulume le kodwa sikulahle ispoki ohamba naso. Ukukhuluma ngespoki, ukhuluma ngesilwane, ukhuluma ngomuncu, ukhuluma ngani? Mangikhuluma ngespoki emkhonzo ngikhuluma ngento esuke ithwebule noma ithwetshulise ethuneni kwase kwavuswa umuntu ukuthi akeze kuwena noma akasondele kuwena amoshe yonke into yakho. Masikhuluma ngokuthuthela komuntu ukuvusa umuntu ethuneni. Yeah. Uvuswa ngoba wona wambulala, uvuswa ngoba wenzeni? Umuntu ethuneni uvuswa ngoba esefuna ukusetshenziswa nje ngendlela errongi. Kungaba ukuthi uvuselwe ekuthini abophe into zakhe. Ngaphandle komthathe imuphi umuntu abawusenzayo uma bevusa? Kuye kusetshenziswe umthathe womndiza Ngiyawazi umndiza? Yeah, ngiyawazi. Yeah, ngiyawazi umndiza. Kusebenziswe olona omlahlankosi, kusebenzise olomzane yabo yonke imithi le eyimthwebulo neminye ke singesikwazi ukisho. Yeah. Lo muntu ufika kanjani ubona kanjani ukuthi uhamba nespoki? Yeah. Uzwani ukuthi uhamba nespoki before kuba siyalashwa? Yini osuke usuyizwa ukuthi ngenza ukuthi mhlawumbe ngihamba nespoki, mhlawumbe ngihamba nesilwane ngilashwa isibone ngihamba. Wena osuke ubambeke lo moya uzwa kanjani? Mkhulu ispoki si complicated ngendlela ukuthi yabo mama usuku nespoki uzoya kubelaphi bahambe bayogeza ngeinkukhu lento le ingasuka into zakho uthola ukuthi azilunge nje zibophekile nje sebekise emanzini bakisa kephi bakisa ngasusa emanzini abanye bagezela emanzini ke bese sespoki bese sespoki noma ethatha imali abasebedlela imali abasebedlela imali ake siphume nje lapha nca kunenye insizwa ayolashwa isibhamu yabo ukushuthi lo muntu awuno original wesibhamu yabo original into yakhe ayibhedi wathatha u25 wathi hayi ngoba uyinyanga ngizothatha u25 ngeke ngithathe u100 ngalomsebenzi uyakwakha lo muthi yabo awakhe mase awufake nakena ucaba ukuhlikihle kanje yabo uhlikihle mase hamba mebuye ne38 athi mebuye beyifane khaphe neyishaya kuyena shaqhuma umsizo yonke indawo ingangeni ngesikhathi usathi uswalo kajikjela u2 kuwena fast uncika odokweni ungangeni uthi uyabheka ucela umsizo yonke indawo inhlamva ingenanga uthi lo baba lona ngifuna ukuya la ukulahla ispoki emanzini uwasathi lo baba wathi hayi ke lento mase yakha ke ufuna nguso emfuleni hayi bashona emfuleni. Hayi lo baba uthi abangenyanga angazi nje umuntu umqinisa ngimsemanzini. Wathi kodwa phela ukusebenza ngithatha. Akufana. Lo baba inhlamvu uyishaya kuyena. Utshela u2 kuyena utshela u2 kuyena. Koqhamuka inja wayigcoba ngalento egcoba into shaw one fast. Yangawe nje wabothi hayi bastard lo baba. Hayi uthi mase khamba wathi hayi ngicela sihambe emoto yakho omkhulu bayama ayikho imfishana kakhulu ngeke ibeze beyindlela lapha nangempela bahambe ngeyakhe. Uma efika lapha ngafana badoba lapha ngaphesheya. Lapha badoba nje baphonsa indobo kanje. Hayi nawo bafike bapaka imoto lapha mase behlaka nabhakede bathi labafana bashiya indobo zimanje bahlukana umoya shonele agcina bakhohliwe mase ecabanga lo nsizwa uthi hayi angagezeli phambi kwalo baba angithi ukuthi nje gezele nje ngasekhwanini acanga ukuthi makuvuka into lekhwanini ngizokwenza njani wathi sawajikjela abini amanzi asha isibhamu lapha kushawa lo baba waphela induku bamshaya bathatha imoto
wathathwa helicopter ufika shona esibhedlela. Yeah. Ngithi sekuzodutshwa inyanga izoqinisa lo sekushawa yona. sekushawa yona. Ngizama ukuveza lento yenu esemanzini ufuna ngibuye nibheke ukuthi ngempela ispoke ungasehla kanjani emanzini. Ngifuna sibuye la size la kwi-client. Wena oyi-client uboneni ukuthi unespoke? Wena oyinyanga uboneni lo muntu unespoke? Yeah. Mkhulu ilona ispoke siveza ngeindlela eziningi. Kwabanye abantu umuntu siyafika kuyena aphupha uthola ukuthi uyacindezeleka ecindezeleni kwakhe ucindezela usunespoke. Yes kuyenzeka uthola ukuthi uzocindezelwa into mase kuvela isithunzi somuntu yayizo lonto le kuvela isithunzi somuntu umbone lo muntu kodwa awumazi hayi uzohlaba ikhonto idenkeza uhlaba la ube uzothi uzovela isithunzi somuntu lo muntu awumazi yayizo lonto le kanti umuntu ovusiwe mangabe evuswa wase walinkwa nawe. Ngifuna sibuyele kule amanzi nespoke ahlangana phi? Hayi mkhulu amanzi nespoke paraffin ucindezeleka nespoke kuhlangana ngoba izinto ecindezelana nolala udakiwe nje. Yeah. Yazi umkhumsa kakhulu esayidebo ngicindezela. Akuyichaze kahle mkhulu ukuthi njengoba uthi wena nokucindezeleka ukuphupha lo muntu abubona lo daki eziningi ezenzekayo. Yeah kodwa ziningi impela. Yazi ukukhohle ukuthi ulele ubone ngilele la. You say better weather. Okubuyele kulento espoke kehle. Kehla la endabeni ispoke senze izinto eziningi ukucindezeleka kuyaba khona. Ima umuntu mecindezeleka nespoke ufuna lokho? Ima wena ngifuna ukubuyela la. Okay siyadlula la. Okay siyadlula la. Alright. Kungaba ukucindezeleka phansi kakhulu ispoke emkhulu sisuke siwena. Kanjani? Suwe kuwena ophilayo masukuba nalesithunzi salomuntu osavuswa lapha sabizwa ngawe. Yes. Uma ngabe ukuthi uzoya kwi-interview uzoya kwi-interview ekubiyeni wakho interview uthola ukuthi uzoyenza kahle interview uzoginqiswe ngisho ithupha kwenziwe yonke into bangabe sakufonela kanti sekusuke lo muntu kwaba uyena oyaphambili lapha yana wafike wakudalela inkinga yayizo lona uthothi abasakufonela kodwa abakutshelile ukuthi hayi interview yenze kahle yonke into right sokufonela bengabe sakufonela let's say futhi unebandla njoba unebandla uthola ukuthi esontweni lakho ibandla beligcwele njoba ligcwele ibandla sekuyaba abantu beyangoncipha mhlambe niba u20 seniba u5 manje yayizo lonto le so ispoke ehlakaza izinto ekhaya yazi ngiyithanda lento uyiveze ebandla ngoba kibalekela lesilwane ukuthi isilwane cannot determine abazalwane ukuthi abenzeni knowing ukuthi masikhuluma sikhuluma ngani ngoba sikhuluma lana thina ngonukani namafutha lento no nalamuthi umuthi lo khona lo moya ukhohlwayo lento yakhiwe endleleni angiboni lento engaba namandla ekuhlakazeni kodwa uma ukhuluma ngespoke ukhuluma umuntu obephila emhlabeni obesonto wazi ukuthi mekuthiwa uhambe lo ndlela lama ndifuhlaza uhlakaza ispoke phela mkhulu isona futhi esenza ukuthi noma kuthiwa unamabhizinisi unezimoto uthola ukuthi izimoto zifa njalo yizona unama truck unani uthi usakhandile this week next week ukufenye uphinde kufenye futhi kuphinde kufenye ispoke sidala izinkinga eziningi yazi ngiyakuzwa Sompisi uright ya Sompisi impela ukuthi phela ngimhlabile genge la ngifuna siyibuyele lana okusho ukuthi ukuhlushwa ispoke uma ungathiwa umuntu waphesha kothukela ungayihlobanisa nomdliwa lento umdliwa nespoke ichips nepirate ukuthi phela ipirate right enechips hayi phela mimi uma usukhulile usupport ipirate nje akekho umuntu ongayazi lona ubuka ichips ishawa kanjani ispoke emkhulu ungathi ufuna wazi ukuthi i-team right ipirate ayikeza mina Kaya thuka lokuthi ufuna wazi ukuthi i-team right ipirate lokho ufuna sekuvumela nje so asibuyele lapha ngoba lento ithi omunye umuntu ngempela ayiphambanise ngoba umdliwa nespoke kuja operate mase kuhlwana ngama uniform ngifuna ukusichaza nako umuntu uyamhlupha lo moya uzomenza kanjani uzomusemanzini umusepophomeni umusedameni wenza njani angithi ke lana kuzodepend ekutheni lento ikiphi ngabe ifakwe kuyena emzimbeni or esinye uthola ukuthi sifakwe ekhaya kubo egcekeni ekhaya senzani ke masifika ekhaya number 1 zobona ukuthi ningazwani ekhaya ehlezi kunomsindo
kuphinde futhi uthola ukuthi akuhlaleki ekhaya abantu izingane zala ekhaya uthola ukuthi ezinye ziyahamba ziyosebenza azilikhumbuli even ikhaya azikhumbuli ukuthi kumele ifake imali ekhaya izinto ziyafa ekhaya yonke into abantu abazwani nje ekhaya kodwa izingane zandawonye zonke lezi umndeni nje uthola ukuthi awuzwana yilopho umashonele izingane la ekhaya uthola ukuthi zamantombazane ziyazaliswa azikhokhelwa cha zizaliswa hayi zizaliswa yizo sizaliswa abantu uthola ukuthi abakhokhi akwenzeki lutho so uthola ukuthi nalapho kusuke kuyisona uthola ukuthi senze njani siganiselwe noma sifakwe ekhaya okay yeah man so ekulahleni mhlambe lana ake ngikhuluma la ekulahleni umkhulu kuya ngesikolo sokufunde kusona ukuthi ufunde kiphi but umuntu mangabe usuke uzomlahla enespoki indlela zimbili kungaya ukuthi uyomlahlela entabeni nakhona kunendlela omlahla ngayo and awusebenzisa inkukhu yayizo lonto awuphathi inkukhu emnyama awuphathi lutho into oyiphathayo wena impande yakho leyo kususa lento ngoba lento ayiphakeli lutho lento ukuthi uyitwist nje ekutheni isuke kuyena and then mase uyayivala futhi ungamsusi ekubeni ungayivali ngoba izofuna ukubuya futhi dinga uyimgeze and then uphinde futhi uyivale futhi kwesinye isikhathi esinye sidingo uyosenze njani uyomlahlela sona phezulu kwethuna yabo usilahle phezulu kwesini ucele lesi esinye ukuthi asenze njani asithathe lo muntu lo yayizwa lonto le ngoba kusuke kuyithunzi lo muntu ongayena wasekhaya kini yabo omosha yonke into ohlakaza yonke into othi uyayenza yayizwa lonto abanye umunye ngaze afisa ukuyibulala noma thiwa uyakhonza noma usindisiwe noma unjani isipoki nje bayakulayisha ngaso izinto zakho uthi ayilungi ake singene kubanyanga ngoma mapha amanyanga ngoma ongasitshela ngawo ukuthi ukhona inyanga ngoma lazini noma ulahlelwa ibhuku lakho uzobubhale hayi kula kusekhanda lo noma kule inyanga ngoma luwumuthi omkhulu okulwa iliphi inyanga ngoma mhlamba isiqayile elibovu okay khona inyanga ngoma elibovu kodwa elithakwa hayi uthi inyanga ngoma ngoba khona isihlahla kuthiwa inyanga ngoma elibovu lelo inyanga ngoma elibovu linemithi yakhona ehamba nayo lelo lokulo lokuphindisa izinto emuva lenze njani futhi lithakwa nezinto eziningi ezinye impondo zezilwane kube ameve ezihlahla kube namakhubalo alikwazi ukusala ugaga hayi alisala ugaga hayi alikwazi la ngihlaba ephothaphini ngisabhayiza yo liyanto lana yo dodi masemba liyanto lana hayi lumbe lenamanye ameve ugagane yema so inyanga ngoma lo umuthi omkhulu noma thiwe ekhaya kugula umuntu elibovu lisikhuluma ngalo yebo nanti leli nyaza ngoma elibovu leli ngisho ekhaya kugula umuntu lento ukhinto encane uyifaka emanzini umgeze ngayo noma thiwa yini le abamjikjela ngayo ibuyele emuva noma thiwa uphethwe ikhanda into encane ayithathe ayilona bambhenise yona iyaphela ngisho athi unelumbu ushawe ngelumbu uyagululela phansi bamthatha bamkhothise lona mase yeyiswe enyangeni ungaqhanyele ngalivo sephepha hayi qondele nepipi lamba ngedlela akuyona imbiza bengithi mhlawumbe phela uyuzifo zonke noma ingavuki induku hayi vuzeni induku hayi alihambe lapho yeah sikhuluma ngelibovu lana yeah ilibovu likhona inyanga ngoma lenye olaze yebo umkhulu ikhona ileli imnyama ke lokulwa kakhulu liyashaya yabo liyashaya mangabe umuntu obhekene nezinkinga ulandelwa abantu bakufuna left right and center sebenzisa leli imnyama ngoba linemithi emnyama yokulwa nokushaya kakhulu so lona inyanga ngoma elimnyama asingeni isizukulwana siyangena umkhulu izizukulwane phakathi kulona even nakulona leli libomvu siyangena silayishwe phakathi neminye imithi ethize namanyele ezulu nazo zonke nezinyongo zezinyathi zonke lezo zinto lezi inyongo zenkunzi emnyama kodwa nje bengibuza amabongo phela izizukulwane ngeke zesisale asilaphi lutho hayi siyangena asikazi ngwavuma acisha athi ngwavuma ayangena oyangena futhi ngiyobe ngiphahliwe nxa ayangena yeah iduku samkhondo yebo ikhonto ngasitshela nga aliduku samkhondo mkhulu intambo le intambo lesiyenzela abantu abasuke bayafunwa bafunwa abantu banezitho eseyixakile ziyabalandela ziyabasongela na uDisemba useduza abantu baya emakhaya manje emakhaya wahamba ugwaza umuntu
weza ngapha eThekwini uhlele hostela December uzoshaya kumele uye emakhaya uzohamba kanjani yebo ake sibuyele kule duku sabukhondo yebo mkhulu ngizokuyisho nje lento yeah I know ukuthi gcineni ufuna abantu basezakale but ufuna basezakale iqiniso yeah ngiyalithatha iduku sabukhondo ngizolikhumula nina lento ayizonguhamba ekunenzela isinyama ingcina manje zingangiboni izithi nabantu abafuna ungiqasha bangangiboni ngifuna siyibheke lapho kubantu abasuke befaka amabhandi bayifaka abasebenzi ngoba lento ibenzela isithunzi ngendlela eyisimanga asibuke la ukuthi ngilithathile kade ngigodwa ngekhaya ngihamba bese ngibahluphile ngizohlala nalo noma ngizobe ngikhuluma bese ngigoduka hayi uhlala nalo leli mkhulu even noma kuthiwa unomuntu wesifazane awikhumule yebo awikhumule ngoba njengoba kwenziwa incweba kanjeni ngoba imithi efakwe phakathi imithi esinda kakhulu engeke size sithi abantu abayilayisha egazini ngenxa ukuthi imithi yokuqina mkhulu yinhle but kubalekile no ngibuzela ukuthi yeah njoy izathu ukuthi ngithathe njoba ngiseMarikana manje yeah ngibuyela eMelmoth yeah sengisukile eMelmoth sesibuyela eMarikana futhi ngoba njoba phela ngiseMarikana ngikhona ngokuyikhala zomsebenzi ngibuza ukuthi alizongikhubaza yini kule mithi engifuna ukuyiqala manje enhlanhla ngoba lona phela lisuke lingivikele ukuthi kulabo abangifuna abangangiboni ngibuzela ukuthi umuntu olithathayo azi ukuthi uma sesendaweni efree aqhubeke noma usengalikhumula ngoba isuke i-threat isuke ngibalekela ngibuka i-bulletproof awulale nayo ngifaka ngoba emshadweni uma ubuye ukhumula into uyibeke lapha yana bacacise lapha hayi lana mkhulu uqoka wanwila uqoka wanwila ngenxa ukuthi izitha mkhulu zikhona yonke indawo yabo so ungasho wena uthi izitha zilapha emakhaya kanti khona nezinye isemsebenzini ngoba nasemsebenzini izokwazi ukuthi kusize ebantwini abasuke bengakufuni mkhulu awunamabhoko mhlawumbe abantu abafuna amabhoko kwelapha bafunde nabo ukuthi nyaza ngomlakhewa kanjani usichazele nje kumele ikhona uma ngenayo futhi sidlulele phambili ukuthi ayikhona obaziyo abanawo hayi mkhulu lilona akhona hayi likhona akhona amabhungu okuhlukana ngokwelevel but nje ngokwe price 1000 rand uyalithola 2000 rand uyalithola 3000 rand uyalithola hayi akubona ukuthi akubona 2 pages hayi mina 1000 rand ngingakujabuleli ipage elilodwa ngeke mina 1000 rand ngingakudabela ipage elilodwa elikhulu nje ongalithola mkhulu elaka 6000 uyabona lelo liphethe izinto eziningi imithi yokulwa imithi yokubethela yabo amagobongo zonke lezo zinto ngoba abanye ngithola ukuthi abazi ngisho amagobongo ukuthi ahlanganiswa kanjani so nje umuntu lingamlekelela kakhulu ngoba sibuye silekelele nabantu abasanda kungena emyangeni egroupini yethu ka WhatsApp la esikhuluma khona ngezinto eziningi njengoba sobe sigaya ngomhla ka30 November sobe sigaya khona ngifuna singene uphondo kunophondo okhulume ngalo ungihawukeleni yini ungasitshela ngalo namhlanje mkhulu nangu ungihawukeleni mkhulu lolu phondo lolu lwenza izinto eziningi umuntu osuke exakwe into emcakile ekhaya uthola ukuthi kunemoya engekho right uma ngabe sebehlulekile mina ngithatha ungihawukeleni lo ngiye khona lapho mangifika kulowo muzi ngifike ngilihlome esangweni lapho ngilifake phansi mase ngiyangena nemithi ephakathi ngichele ngawo ngibethele ngenze yonke into nomuntu osuke ethi into zakhe ivalekile akwenze kulutho siyalithatha lolu phondo somgeza ngalo elona emanzini simhlambulule ngalo lolu phondo siphinde simgcabe ngalo futhi ngoba lenza into eziningi livula inhlanhla liphinde futhi liqhelise nezithe eduze kwakho imanga uzosididi sakhe uyamgwaza ngalo umcabanga lo phondo hayi ngimcabanga ngemithi ephakathi manje ngiyabona ukuthi ke le nto ekathi izosiza silimaza bimhlamba ujikjela kanje hayi kunabantu abazofuna umsebenzi bafuna ukwazi ukuthi bafuna ukuzolungisela amagceke abo sesehlobo manje yonke into iyenzeka ngokwasehlobo sinabantu esibalindele abasuka endaweni ezikude beze kuthina sibazi bezanani vese sibange indawo wena sendaweni esihlala kuyona ukuthi nje wena nje ukade uthayelo sorufa ngeblocks usurufa ngama tiles sekubutha bona umuntu ufuna uzomlungisela umsebenzi wakhe nanto uphondo uyalibona umnika uphondo noma wena osebenza ngophondo olwami lo mkhulu angilinikeza umuntu elokusebenza abantu abasuke befike kumina nokuthi ngizokukhoriyela lona
lokusebenza mangabe kukhona umuntu osuke efuna ngimsebenze ngalo or usuyefuna ngizombethelela. Asibuyele emabhokweni 1000 rand ikhona ibhuku. Yeah, ngalithola nje lincane level 1. Yeah, level 1. Ama-page ambalwa kambe 7 pages. Uzokwazi ukukhanda imbiza, uzokwazi ukushaya ama-basic uzowazi. Yabo. Do you know ukuthi ibhuku lika 1000 rand if uzolisebenza kahle ungafuni ebunyanga. Uzolisebenza nje kahle. Ingane zakho zingakhokha esikoleni. Lengane ongayihlawula usungayihlawula. Le site olokwayithenga usungakwazi ukufaka nakanda. Ngebhuku nje lika 1000 rand. Ngisho ukuthi i-knowledge esuke lapha yana iyifa vese. Ayiwona 1000 but iyifa. Ngoba imbiza ezu10 zu 1000 rand. Uyidayisa 99 rand. Yebo. Ukufunda nje ukuthi ubhubhubhu uhlaniswa nani wenza ukuthi kukodwa nje lokho kuyashitsha ukuthi engathi ibhuku la 1000 ilona engalipromote kakhulu ukuthi abantu abake balibhekisise. Ngoba baningi abantu abahambe bekhopisha from Facebook. Bathenga izinsizi, bathenga okokushunqisa, umuntu akazi nanokuthi ishunqiso sikhandwa ngani. Uyabona kodwa umela lapho semdala lo. Yabo, fuze ngabe lama basic unawo kodwa akanawo uyathatha ngala. So ingakho sithi abantu abake bafunda ukuthi izinto zakhiwa kanjani. Bangahlezi bekhandelwa bona yonke into ngoba uthi uyafika lo muntu okukhandela usefile and then awusine number kahle 073 6691 991. Baba uDokotela babusizwe babujabulile siyabonga kakhulu.